Ngibingelele bafowethu nodadewethu kuNtambamanjena. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi iy'mpofana the Glamour Boys kusasa bayadlala, bayadlala badlala ne-Scotland eseZimbabwe engicabanga ukuthi ifikile vele senike nayibona nonke i-conference yabo. So njengoba idlala-ke kusasa engicabanga ukuthi iy'mpofana zingayisebenzisa le line-up le noma i-line-up ezobe kuyiyo yiyo le, ake ngisho kanjalo, yiyo le 85 to 90% yiyo le impela iy'ngane zakwethu. Ebapalini sobe sinaye-ke uPeterson engicabanga ukuthi uyibonakalisile kakhulu kwiy'mpofane kathi i-Chiefs yamuva inkontileka eyonyaka owodwa njengoba nikhumbula nje nonke-ke. Bese siza-ke lapha-ke ku-number 2 kuMonyane. UMonyane-ke naye-ke engicabanga ukuthi omunye okhuphule kakhulu izinga, ngeke abulawe ibheji, cha nyala lapho bafana badala. Sibuye sizoba noMsimango-ke. UMsimango siyakhumbula-ke ukuthi bekukade nje kuphela isizini besey'bonakalise kakhulu noma u-coach emusha kodwa ngicabanga ukuthi nguye ozobe ebambe lapha e-centre back. Ehamba naye umfoka Miguel. UMiguel-ke uyi-favourite yo-coach. Ngicabanga ukuthi-ke noma singamfuni kangakanani abanye bethu, ngicabanga ukuthi unayo indlela yokugculisa u-coach endlela ngoba uyakwazi ukuthatha one for i-team. Indoda engasabi nje ukuthola ama-yellow card lena, indoda enesibindi. Kuzoba u-Cross-ke, u-Cross noma engazange-ke awadlala ama-game lawa ama-pre-season kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi angaqala ngaye, engaqala ngaye. Isizathu futhi esenza ukuthi engamdlalisi ama-pre-season ingoba bebuya kuBafana Bafana. Kuzoba ile ndoda entsha-ke lena, kuzoba le ndoda le bathi uBhedeko. Le ndoda ibonakala-ke isijima ney'mpofana engicabanga ukuthi-ke mawukuthi kodwa vele laphana akudingi work permit lokhu esobe sikudlala kusasa komdlalo womngani. So engicabanga ukuthi uzobe ekhona naye engayiqala igemu ngoba i-90% yabalandeli noma ake ngithi nje 100% yabalandeli bafisa ukumbona engenile egrawundini ehamba naye umfoka Mabuya. UMabuya kuyi-favourite, useke wa-assist-a impela isikhathi eside-ke noma seke wadlala nje kahle isikhathi eside njengoba bedlala ama-friendly game okwaba nephuma ne-assist eyinikeza yena uVelibhaya. Sizaphi kube nguye futhi uVilakazi-ke. UVilakazi-ke ngicabanga ukuthi uyi-favourite yakhe u-coach lo njengoba kwaba nevidiyo ebonakala u-coach emtshela ukuthi mfana omdala sekuyisikhathi sokuthi ukhuphule amasokisi-ke manje. Ungabona lapho ukuthi hhayi kule season uzoyithola-ke i-game time umfana kusasa kumele ayiqale. Kuba uChizeleth, uChizeleth-ke naye ingane zakwethu simbonile-ke kulama-game lawa ama-pre-season eyithola kakhulu i-game time. Engicabanga ukuthi nguyena u-10 esizobe sinaye baqala nje isizini omuhle kakhulu. Hhayi uVelibhaya obvious ingane yakwethu izoqala njengoba uLilephe engekho, akekho umuntu esingamdlalisa leya position uVelibhaya and usekore amagoli amabili kwisizini ebesiyidlala. Ingane zakwethu angazi-ke nina nibona kanjani. Sibuye size lapha kuDa Silva, hhayi isitrayikha sodumo. Nguye-ke ozabe ebambe laphana-ke u-number 9 wethu ekusasa. Ngicabanga ukuthi iy'mpofana yiyo-ke i-line-up ezobe siyiphethe le. Emva kwalokho-ke sobe sesiyiwinela-ke nge-score esihle nje 2-0. Ngoba la team esodlala nayo inzima phela iy'ngane zakwethu akusiyo i-team encane.